tania tu tawe nonrui lalu dalle tania tawe nonrui pole dalle tania okko mi tawe na palalo dalle ta pong Allah taala iya ko anu masalah lokko idi tatak lega iya ko tandrei lasa panapa wa dilega malaikae naita bolata naisatto pake gawattu na bawa di na bawangi dalle na sabak de patajaji na ukuru memang ipo Allah taala dalle biasa na pasanga tau pandrita ro biasa pasanga maka dia kung ka jama-jama mo jamana na yero nasabari mo madecing aja lalu musalaiwi namatin ro na ta kona na bicu mo pa umuru pitu tau pura ki masampayang tasuro ni jama ki tapak gurui na bawi limat tanape sapu-sapu sarak na napay baca yero. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena tadi terlambat. Saya salah jadwal karena saya kira besok. Ternyata jadwal saya besok di Enrekang, di Bakutugan. Nanti mengaji tadi baru jalan, jadi alhamdulillah masih bisa dapat. Maki angka kalimat si mata ibaca narekoto mas sempajang utamanya di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati jadi ya sampajange wa nusuki dan ibadahku. Jadi leng itu ibadah, lengi sempajang. Maka de inna sholati sempajang, ya ko maka de wanusuki berarti ibadah. Iya ro sempajangi ibadah mato, tapi ibadah khusus. Jadi angka memato khusus ko sempajang, dia adalah ibadah yang diatur. Ya ko maka de wanusuki berarti pakasibiang agi-agi. Yang penting landasan untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah. Jadi riasan ibadah pak sininna anu ipasandre eloko decenge untuk malolonga pakasiwen sabab Allah taala. Tapi mesti ro agaga ijamai anu dek nalarang agamata. Yana ro yasa wanusuki. Jadi aja tak dia sengi nusuk masampaja patawe masih kiri patawe tidak. Jadi sininna jama-jamang ilai sandarkan lo sininna untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah. Ya nariasa nusuk. Maegah mak galum mak dara dangkang itu semua adalah ibadah nusuk. Ya nasabah untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak tak kadaya paniasan ibadah nare koto masampajang de. Ya paniasan ibadah koto masikiri tidak. Jadi namuya ro agi jama-jamat tak ye di pakantoro pekerjaan cama kepala desa lurah bupati kepala dinas semua. Jadi iya ro jama-jamang ro disandarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yana tu ampai nalarangi agamae kita memaksakan untuk mengambil satu jabatan.
termasuk maka dah sogok menyogok untuk satu jabatan itu tidak boleh. Jadi dia nawat ding mancaji harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah narekong kagaga masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala nasaba isi taimi tawe darak makoto dangkangi naikala siat tawe semua itu menjadi haram. Jadi ajak tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masolangi. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya dek to nataman nusuk nareko masalah memang ipamulan na. Misalnya galung na tawe yalah. Napa iuma de nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalah sumberna makiro namo di makadaki aja tak kada ya sumbangan lagi di nareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa de nule mapacing ena tu nakada guruta pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacingi alena tapi dio iwe macarepa cemei mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasi bawa anu macarepa jadi dia dulu pacingi. Makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu. Jadi ya ko makanja ipamulana napa iwa dimancaji ibadah lo monri tapi ya ko masolang ipamulana namo ibadah capak na tatati masalah aja na to mabela mala dasar wajujue lagi ipakewe mas sempajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa. Itu bahayanya. Jadi aja tak kada makasiwen ni rote makanja ni de termasuk ni cale makokoy aja tak kada masidak kairo belum tentu de to kana sogo aja to tak kada masogoi belum tentu to wadi jaji masidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya. Iya ko pamulanna masalah lah tu capana. Iya ko kecuali dini sangita we. Kada gaga hukum kan na yoko agama to ko dini sangita we. Iya ko anu harap pa. Iya ko anu harang istilahnya nade diri sama kada harang. Den akan nakilalang asaba iya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangangi tau de ene sangi nareko ya ro anu masalah. Dia betongan ada di sangi elena kada anu salah JP ujamaiwe tapi selama di sangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Jadi makanya wasiat kangi ina tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjagi. Dari awalnya harus makanjak. Aja na to HP na. Itu iya ko barat na lagi contoh. Tau minau HP napa napake mangaji. Cekare. Tau minau HP napake mangaji. Ya ro mangaji ka jama-jama makanja, tapi ya ro HP ni nau. Gitu kan. Masalah ni lo. Namanya kamatu nakan naya. Padang kagabah. Matimba-timbang. Na masalah batin na matimbang. Na paya rumah tu asele na nasidakan. Peko ni anu masalah ya. Itu bahayanya, Pak. Jadi makanya maka dia tu pandita jagaiwi harang itu angka dua. Ada haram lisatiha bendanya. Angka tu haram ligairiha prosesnya. Jadi tania bendana harang prosesnya. Ya ko bendana ya magampai tanrai bangkai, anjing, darah itu menjadi haram bendanya. Betongan na satna memang tu haram. Tapi ya ko ligairiha prosesnya. Halal memang, tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram li zatiha, magampan na hindari tawe. Tapi ya ko haram li gairiha marjing. Nasaba ipite to ngapa. Na ya ko to bicara agama Pak, namo waram para de ni sakaki macare pato menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan maka da ajak kamanaha asosoki makasiwiang
ya saniro alewe lolongang deceng padahal sia-sia ko sermonrena pong Allah Ta'ala degaga nilaina jadi namoce dek mi kupak kalarapangang namoce dek mi ibadah na rekoman nasamu anu makanja insyaallah mak baraka ukun itu nama rajing tarima pak dongengi mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perut jaro jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yerok masuk ni mahkamah aja ni na pertama ini juga masalah itu. Iya. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengang maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangolo loko ripong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae ya rega sininna agagai ipamulaye mesti sitonganna makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kung kaaga melo tapamulai tapasanre loko memang ni pong Allah Ta'ala. Tapasan reloko memang ni pong Allah Ta'ala. Aki buah memang ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara, meloki mata na bodong. Aki buah memang ni perjanjian. Ngokilona pong Allah Ta'ala. Maka dia pong. Tapas salamaka nga iya. Nawat di ngudupa. Nang kawat di ngupake masih dekah. Itu. Tapas salamaka nga pong. Engke rubija-bijakku masih koleh. Nawat di kami puluk ko dali halala nawat di nang kana pake ana wija-wijaku masikola. Aki buah memang ni perjanjian si bapong Allah Ta'ala. Itu. Dia aja di tanah bawang ayo to makan bijang kay balu-balu. Itu kamajarang ngarisan. Kena kunruh itu. Jadi mesti itu. Ini Pak Galungnya makoto. Aki buah ki MOU. Masa gianan re balau, namonan re balau de to na puraiwi. Nanya tu balau kan sipak nami maka solat to. Iya ku ipodang ko pong Allah Ta'ala kada aja mo solangnya tu kajanci na si bawa ya magani. Ka makiro. Iya okum itu pamulan na yon pak dongang. Oku pamulan na. Jadi ya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko pak balik ki ko meki la pesak balik. Akibu memang ni perjanjian. Pak darak ladangnya, aki buah memang ni. Tapi aja ni lupa komen rei. Nak kena mundri apa sih? Janji tak dalam ripeca. Makanya makwa, ya dapat tuna mata nama kekanja dona. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi aki buah ki perjanjian. Oke Allah napong Allah Ta'ala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya to napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Jadi biasa ko tomelo masampaja na to tatto na ko patareka to. Yan to nabaca ilahi anta maksudi idi impo wakatay. Nandigaga tau ya ko masampaja ngite mana sa Allah Ta'ala na katay tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajang ujama idi impo wakatay. Waridhaka anta matlubi pammaseta mi pun malah anda uharapkan. Jadi apa tanya suruga tanya pahala ina tu nak kena pammaseta na sabak ya ko pammase de kapak gangkana ya ko apalangan ka na makada nabi tadi gaga tau tama suruga na sabak apalan na do. Jadi aja na pahala talalu ko to melo malalu ko to bicara hakiki na sabak ya tu sitongan na pahala motivasi. Pada kung ka anak maka dalono masikola walik ko di asikola ko lihat ko sa peda lono masikola walik ko motoro atau ya ko ringkisi di ko matu walik ko sa peda motivasi niya to tanya sitongan na to ringkisi di malah na iharapkan melomi ko macay dawakiro jadi pada pong Allah Ta'ala na janji ki pahala maka dia ko berejama 27 daraja. Iya pahala na sampajangnya makoy motivasi na lingi pong Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pak mega tau ko deni janji makutuh. Padahal nabi ta makada. Degaga tau tama suruga na sabak amalana degaga. Ina tanya pamasena pong Allah Ta'ala di mo salama. Apa iya ko amala ni melo itimba pak degan.
naik pasibali si bapa pedale na po Allah Taala napai mata bawa dale na mata dale na pareng kalinga capu ni gitu kare umi pasi sele na sosui pake je piga jantung sosui pake jadi iya ini ikui baca tu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi na sabak memang pamaseh betongan na pamaseh tami po malada uharapkan na iya ko sampajan na niya masina salamakan na iya tu jadi aja nama kada pahala malada ilalung de yan tu nakada to pandita minimal angka ibadah mo pigaw tanya pahala mo lalung minimal nari ko malalu pahala ki pala ko tingkatan na yang mengajar pahala minimal angka pakasiwe mo jama de mo isang palana yan tu nang kataw pandita makada ko masikiri ko aja mo gangkay istilahnya sikiri ang bacawani aja nung bilang maka da seko pa itu ko mo bilang maka da sisa bude ba tu pa me cede mo pa apa angka do sabu ya ko maka da ko tal do sabu may gade kamu pa tu patas sabu may ga yo ko de na mo bilang maka da siya gani may gani o de mo isang ito kada siya gani jumlana yan na tu nakada ya ayyul ladina amanu zkurullaha zikran katsira sinin na to matapa ringar ko sikiri ko lori po Allah Taala zikran katsira dengan sikir yang banyak dena kada po Allah Taala baca kasih sebuh dena kada baca ke 500 de sikir yang banyak pegai bani aja na tabilangi kecuali ti yang sudah sholat berarti masampaja tu subhanallah kata 33 bilang sebab memang muqayyad istilahnya anu purana tentu jumlana nabi tak iya ro sikiri dena tambahi dena kurangi seko metiro pada ko toma nomor HP aja ditambah aja dikurangi ko nomor HP ilau tu makna mereka tambah ci ditanyana tu ya na 7 ngika makiro atau makna ki mereka kurangi ci ditanyana tu yana tu ampai sikiri angka tu sikiri tertentu jumlahna maka da seko ibaca tapi ya ko toma nanuhat desa Pak Bu besar wala ngasara buka-buka kita hadesa iya bite ko ki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu 33 40 siddi 77 asira pulo nasera siratu hadesa mo pa yat iya mi ko makadani 5 sabbu tanyana hadesa amalat tau pandrita meni jadi yan ang kanamah kada baca akapitu sabu berarti amalan itu. Biasa tau pandrite bacai akaseko ro na panalulungan barakana sehingga na pak guru ng yoko santrina. Ayan na riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yan atu na mega tau dinami jamay makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim. Akka si sabu ay mega de na bacay nasa de gagahat desa na ito de gagahat desa na yan na mo kumelo ki angka kauruntu ro makada ibacay ko tumelo milodong ibacay bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa ibacay bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera, nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na Pak Guru nga ulama-ulama yang concern di bidang hikmah itu, iya ko tumelo ipake makbura-bura. Pake ki uwe barakna. Katome waru-waru ngaway ni buray ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napay baca dong iya termasuk kung kanana kumelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulun na napay warung tapi dini waru bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napay baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Put talengi apa hangar ilalan na agama.
Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Kau masih sekolah ya nak, ta masih sekolah, ta dongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Kau Pak dongat tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita maka lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membakasi itu. Aja tadongi kada cicemi de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nata kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang tasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sara nanape baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim ka 10 sera nape baca Allahumma ifaqihu fi din walim na ta'wil nape waru-waru sarana tapi aja ni waru bawang akada de pule lalang niyalah napasa batingi nasa tau pandrita yala irode na tapangala ko iya berungang. Nah itu Pak namo tu mak berunge de to na sambara mak beru itu jadi maka de to pandrita napasa irong kamatoto pule lalang itu yala maka de to pandrita 2 jari ya se na pusi yon rimaling kato 2 jari ya wana pusi non rimaling nak berungang ya nanti baca Allahumma yufaqihu fi din walim tawil insyaallah lai mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama siba appahangan rilalana agama iya jadi magampa mapahang apa kami itu tuh anak maka kun rumah pahang akataluni aja ipak guru tu limanga ngamopi kami tuh jadi itu untuk dimudahkan iya namun ini saya itu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kulalana sampajang madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqihu fiddin. Iya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah iya rupa disangangnya kapuluh kupong Allah Ta'ala. Namopek ko bate tamelo mak guru ko de nabukarangi ko Allah Taala tidak. Iya to ako po Allah Taala nabuka ya sange pa disanga tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan karena ilmu itu nur cahaya. Dena sambara to yaletu. Iya, dena sambara to yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia karena ilmu itu rahasia. Nasabar rahasia na po Allah Taala, makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapai de tulle tapi minta ya kui buka ratunya teh Pak disengang hidayah insyaallah malomo padamu itu mata air kan itu ada tapi ya kau tak buka to nih hanya tu mata air runtuk nih tu lalanna tidak berhenti mengalir maku mati dia sangi Pak disengang jadi magan aja kau to makbor to pada padan no makbor angka dati 100 meter 70 meter layama dena runtuk itu angka to 10 2 meter angka na makiro karena Allah dibukakan nah 7 istilahnya mako mati itu Pak disangangnya maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu makanya ilmu itu adalah cahaya ini yang penting saya sampaikan supaya tapahani maka do ya rope Pak disangangnya dena sambarat tau yalingo ko pong Allah Taala. Makanya tuh makadami menuntut ilmu dan mencari dan isapa tuh jadi ini mana tahu masapa itu maruntuk Pak disanga deh itu Pak disanga ngisapa apa minta kepada Allah supaya dibukakan jadi anak-anakku yang masih mondok apa dia itu nangkan atau aja mak guru saya saja tidak pernah dalam 1 hari itu pasti ada waktu membaca cuma makuko magampan nasabangkan HP mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa itotong tu lipacho pa bo on roto na mandari na bosi na magay makoko lebih simple ya mi biasa wa buka kita na reko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab kemudian allalanganna atu tunggal linota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iya kukumanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre
nasaba alina mi matomi wala itu sinin na papedecenge iya na tu ampay makada to pandita sinin na melo mujama pasanre lokumanang irojolo imon ripia tu palalulinoy betungan nama kaya aja nak kada bijang kaya liang aku bijang kaya aga kita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah itu yang pokok jadi aja nak kada sampaja bawang sandar kade sini na jama-jamang yang tu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masam pajat tahajud pak ini moto masam pajat tahajud iya ta pura masam pajat tahajud kuwani ya asam pajat sunnah istihara ki jadi asam pajat sunnah istihara ki don rekam aja nih ya patah sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloy tidak jadi ya nata pura nama sampaja tahajud sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalanna siya sepong Allah Ta'ala maturokang itu yana tunang kanapa kita matot tagiolo makada depi gaga papakedona nasaba na yakini makada na ujama dito na salasay na urus dito na pura ya, itu memang ada petunjuk langsung itu jadi asam sampaja sunnah istihara ki jadi DJ tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sekali ini tu ya ampe podang agi meta jama na de gaga caulas si tu ko sampaja de gaga caulas si Pak napa dia na pakai perantara yana tu ampe yang kaya sampaja sunnah istihara na sabak solat sunnah minta petunjuk kade niris saya romelo yoloi meki mak bangu sarang wali aja tapat tetuk bawang maka danita mite mak wali na patatoto isa na tatungan unay na tamay mitok kay si bawa sarra dega aga manu dega wali na burung gareja mitama istiharakan na sabaya tu pong Allah Ta'ala dito na pada mana lete dali enaki buarangi pada liang angka tau ukwi at darakangin na taro dali na angka tau ukwi at balu-balukang madu-madupa ina tu ampe kung kamelo ijama aja na tu ka kita aja na tu mabela pak pajalay lagi pada lo jala nanti na pada lan na pada jalan na bawah hipji di matonron non ruye madaryo kumatiro na pep pajalay nagat tangimenre na kasi mapegi palay ta wede to palay di padahal pada yok kahe jadi aja takada palay te koromelo to ni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam ma tanalo kay te malo ka manam ini jadi istiharakan enap penikong kagagay jama na malomolomo dali tapanandungan niya tu aja taka kita pamega tu tahu dangka gini manyaman na dali na wah tapalite biasa na pasang tau panrita ro biasa pasang maka dia kung kajama-jama mo jama na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salawi mututu itu lalan na dali mega to makoro pak mak balu-balu bepay na madece gan ka mak balu oto sisa na mak balu oto na papisa mak balu bepay ngeta madodot tu mato nasabaok itu leten na jadi makito pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece aja mo papatuya tu patarumoy ya kung machikuro kung mo madece pataruya tu jama-jama ya kung kausaha mo lian pajok ka matoy makmaga ya kung mututu ya makariguro taway tu na tumututu aja kama panoy kolange na tapampat den ni mututu ni bunga pak maka da panoy ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni maka da way berhasil ni natutu ni lalan na dale yero ya manero isa na kolange maka da guru tamat itu matu pak tat mutepo ilalan na yan na ro na kada agi mujama mo madece ko ano halala mo aja to siya maka na tubo-tubo na tumadece maporkas na madece jama-jama mate itu aja lalo yan na tunakanaguta kalisiden ring mata kamaha law kama ko matang paporkas ro biasa na poda natako macilaka kumupakan na pasan naguta kalisiden ring mata kamako natako macilaka
maka tahu makutana nasab wasang je mau pak minta ko pakan nai puak nasab de ia tahu pakan nai itu tahu macilaka maka maginan kan nasab iya na tu aga-aga na polangi iya na tu solangi jadi polen na botoran na tu solangi yang payasa maka dadale bawa cilakan maka piku ikan deh nasa ya ku ikan nai bangker roi jadi aja tak kadawi mau pak ya nu pakan nai macilakai ko pakan nai gitu nasaba na bawangnya nu macare palena iya pak mega apa tu nasowe upa payanu matang manomoro tapemendre nomoro nah wah dina mau pak macilakai apa ina tu bawa susah dina memang deceng kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin. Sini na anu harangnya pinaraka patu pacing. Kecuali tato bakang. Ya to na tu ampai babu saya sering sampaikan. Sampaja sunat toba ki. Talu je tu sampajang makanja deni salai. Sampaja sunat istihara. Kemudian sholat sunat taubat. Kemudian yang ketiga sholat sunat witir. Ya roh aja tersalah ya roh talu ya roh. Ya kau dia tak tahaju sampai jat tahaju aja nah yang penting terjamin apa ya kau sampai jat sunat istihara tu siba sampai jat sunat toba dia nak terjatin roh ya kau sampai jat tahaju pura pematin roh teh ya kau makan di solat lain namun dia tu matin roh makanya tu sampai jange kau tate 10 wanita melo mas sampai jam penni wedding ya minia sampai jat tahaju kau tu pura matin roh tapi biasanya solat malam dari kau dia tu pura matin roh ya. Jadi abdalnya itu sholat seperti ke malam. Sebab sebenarnya kan no imalaika ekor. Pak itu kome no imalaika magampai terima pak dongengnya nah sebab malaika ini lo dong. Makir. Ini tu ampai ko tama boleh tu mak bereselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bereselangi malaika. Iya. Ko tama boleh. Iya, tu mengaji-ngaji ku boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya, pak ya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Ya itu ku ilmu hikmah ya ko to maki buah bola aja nagenak bali. Aja nagenak bali ko to maki buah bola barakna ukuranna 10.2. Ya aja ipa ganjil. Ukuran rumah itu dikasih ganjil. Jadi aja na bilangan genap. Jadi koto maki buah bola aja nama kada nyale makada 8 kali 12 makada guru tayenang ka bola ganna bali de nampa aja mapangewate ko tilalenna cede si salah sih jadi aku bola ipaganjili biasa rusapa makada ka aga to si hubungan na bola ganna ukuran na pangewangan ternyata angkasa tapi dena langsung hadesa makadami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu toman repa makotoro. Guru tanah tu jipatahuding almarhum alamagafurla. Na pak guru maka dia komandre ko bepa andre cidi dua telu. Ko dua itu gana bali. Dipagan na italo maka daki wah maka apa tu wata ko bepa maraja to masona maka biasa guru tade poloy. Jadi biasa ro ko maka da bepa dua na poloy ya rone na gana telu. Itu guru tak tu jadi besok perhatikan ro komandre bepa nanre cidi na macina-cina mopa tapi ya ko napagan na italo de dulu purai nala ya ro si dia na panapolo na polo dua yolo enak panandre gana ni telu itu luar biasanya guru tak itu jadi itu ko ni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya ko to bangun masigi aja na gana aja na bilang gana ipaganjil pak maka dia guru tenang ka masigi de gana bali tu ay tulisi sala tu pagurusuna Korea Selatan Korea Utara cedek mapangewas itu tuh. Iya, jadi ipaganjil. Saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu. Iya. Jadi ieu na tu nasa tau matoy mah kada pemali, ieu na tu istilahna.
pemali ukuran na boleh gena. Namotu idi ko makibola kibola ogi na to idi na hato matot ko makiboy boleh. Latu makukwai. Tuka boleh na gare tatanay. Angka gataw ko makiboy ya na ade gena bali. Ika gataw itu na ade na ko de na 10 sidi 10 telu. Biasa makoro. Namotu tunabbae tu itu yase tu bakalan na makoto. Ganjil to. Yaitu tunabbae de tu na kana bali tu kode na pagan na 10 di 10 telu biasa na. Makiro jadi itu ganjil. Magay na sabab Allah itu ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Makiro. Jadi yan ukiro mala dasar. Gitu. Ukiro mala dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara na tau materiolo ulama dulu itu mengajarkan na jabarkan makiro na aplikasikan nih. Namo tu makan ciwa jujue pak. Namo makan ciwa jujue. Kui kanci wa jujue. Aja nih kanci si terul layawa. De ikan ciase na patangana na parema si malayoko. Imakoro. Biasa na cara maguru ta maka dana mo tu ko sunnahnya itu. Makan ciwa jujue. Ya, jadi kanci wa jujue makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah. To minum ako to cuma ya tu baraka na ko to minum da bismillah ki napayinu napay baca alhamdulillah ma bismillah siki napayinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah siki napaminu napay baca alhamdulillah akatalu makoro napay papisaw ya ko melomopi tambay si ko puray angka hadde sa uruntu angka hadde sa angka to pataw panrita rampay uruntu ti hadde sana maka dana nigi minum makoro cara na minum salamang kaya tuway o kilalan na watana ede nakibua dosa lupuh dihindarkan dari dosa besar. Makomori berarti tak minum. Jadi ya koto minu kapalay galuk go bawa mani. Apalagi Pak dompengnya kumadakalada di hais. Na tongkak bamba nih. Jadi makoro, jadi tomak bismillah jolo kan bismillahirrahmanirrahim. Napai tak go cicang, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Tomak bismillah sih, napa sih tak go cicang, napa sih makan alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki, napa sih tak go cicang dengan menggunakan tangan kanan. Katalu pura ni katalu makori papisawi jolo. Napa siala komeki tambahi. Iya. De menurut hadis Eropa bacero dan ini hadis sahih. Angkatona rampe taupan rite salah satu mufti dari Mesir, Al Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Na rampe maka dia yang sampaikan itu. Ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa maka kak biasa. Aga hubungan na minungnya makwaro na iyaro dosero angka penjelasan atau pandrita makada iya tu wairinunge iya ko idongi na tamo ko watakalewe mancaji baraka nasaba iya tu tawe makibua dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan. Iya ko makoko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan. Iya ko ramalan itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu. Nah sabab iya setan ya sakirangi. Jadi aja takada iya ko ramalan dia kata maki buat dosa dek mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, yana tu ampe ko ramalangi magampat telo masampaja. Weh, panno masigi emak bere jamak mangaribi. Itu maka gampat teh masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja subuh malela nasaba cidi metomani pangaruiki cidi mani yewa hawa nafsu mani tasaki setange. Yana tu ampai aja takada akong katau makada setan malino ya deni gagi itu tanyana setan
makanya itu matu nang kana ma protes setannya maka setan sih pengaruh kayak maka setan dia nang kau ganggu kau dia nang kau ganggu kau ni ya si musalahkan ide hawa nafsu mi nang roh hawa nafsu pule lalang ia kau setan bisikan futuwat juga langkah-langkah na tu ampai setannya tak cede-cede ya na tu ampai makunri magampasisan ala pengaruh setan magampang ina to limano na nakadawi manu oh tatambah itu makutiha jadi ia naridi menghindari iya kominong itaw na iya ro na baca bismillah nomor sidi setannya de na batu itu tidak menembus yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak baraka nakapule lalam iya ro na paswe pak Deto je nami patat ding apa bahaya to ko tat ding na paswe yan ang kataw de ga na pasun na bahaya apa isuro le magalu na sa ko nande balao apa bakita nga isuro lo madara na sa ko serangi isuro lo dangka na sanga ko torogi desi sa gabi na jama iye jajiro na paswe para lutongka majato ko tat ding apalagi korone na tat ding na pasun na itaw kutu ya to aja ni tay bati taw kutu pa iye Pak, iya kau tahu kutu tu desi sagaga mati buku-buku. Iya naruh ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikendalikan. Ikendalikan nero. Iya natu ampai sitongan na koto milau do mandre aja na megalada. Iya, to mandre aja na megalada. Pak angkat tahu tu mandre bekak to ngapi watana na papisawi. Iya. Tempat biasa elit aja na to mega man aja na mega yandre. Maka dia tuh orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang kafir itu makan dengan 9 usus. Yeah. Jadi asera perlu nalisar itu tak kepere komandre. Yopi di salangnya cik dimi. Yeah. Nah, tapi ya mi komakare semua watang na mandre cede itu dari mapadi masesah. Ya na tunang ka tau pandre teh maka ada baca doa. Apa tania tu Andre we pak sitongan na magala tahu tania. Iya, tania Andre we pagala kita. Apa angka hatau? Di siya ganiro. Itu penetama. Iya. Tama nih. De angka hatau lebih siya gajero. Mak datu taungi matinro denang kanandre. Itu ashabul kahfi. Iya. Denandre padahal ia roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta apa ia tu matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matinro, kalila batina matinro, tak buka sitang nga matanna. Angka tahu biasa matinro makoro di, biasa kataw matinro tak buka matanna itu kutomatot tadi lo maka dawe tahu masempo dalle iya. Nang kataw matinro tak buka matanna cede, angka tu dena sira pakasi sa matanna. Iya ko matinro iya na matinro na tak buka cede matanna matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya, kata tu kanjaknya tu tomatindre tak buka icet dek matanah. Ini nembas sabuta matanah. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Maka dah kau nak telu sampajang aja tasalaya sampaja sunnah istihara. Yaru istihara tak talengi po Allah Ta'ala nalena piterangi jama-jamang. Alengi po Allah Ta'ala nalena patentu ngangi melo itoloy. Talengi po Allah Ta'ala na yung murusukan ng jamang-jamang. Napaki tawakal. Makanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Makanya, wa may yattaqillah. Nanigi-nigi to makbuse walau ripong Allah Ta'ala. Jadi alengi na alena matorokan. Ini pak galunge komeki mapanobine. Aja takada mapanobine ni tede. Istiharakan maka dokui makanja apa deni rissa tu melo ijalani layolo ia meti rissa ngidi makoko ia ko baja idena namu isang makoka menderito salah-salah
Kedepannya itu kita tidak tahu. Pada mi anak tak meki maleniasang, ta istiharakan ni aja nak kadaya na asa makanya maballo yang kalinga sang artis sisan na matu nala banta. Peta. Magai deni istiharakan maka da agay pucin na agay purano kona maka da melo ka sading narekuya anak kumatu manca jitau pandrita melo ka ko manca ji pajabai melo ka ko manca jitau sogi tanu ni talen ni asang saparanya asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading yan naro ang katopa disa nga ngurunto tapi de panipake di okumanya jaramo pawiter ko yalengnya sa nganana ito tahnitnya itu jadi ya ko itepuh nga sana wahai tepuh fulan bin fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli nga katalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi koelengnya sang anak tadi pani pakoro di koto mahakeka de gaga iya mi roma goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya layalengi ya rupu iman alena manongangi atau ustasyo koro podangi wahai tepusan nah Fulan bin Fulan yana roasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalekku ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala ya sange lokoriko na pedece lino akhirat jadi podangi makoro yo pwede ka layo kibami langsung ko tuh so, kalau daerah Kalimantan itu masih begitu itu langsung dianukan ya Allah nana enapa disebutkan namanya kemudian didoakan apa yasangnya itu akika matapa ulwa mak gerebembe dan memberi nama yupu ya rosangnya yoki manidi apalagi makoko pahake kaya sirwita jeto angka manang imon rima kabalo pada papa boti yo po biasa pahake kaya di paji dia ga bakoro di imon rito na makoko nang kamana siro makabalo imon rima dake kasiasan na padahal tidak pernah diberikan nama langsung. Makanya ko upadangi he. Kung kana tamatu ro kakama wija-wijata tahakekai toli ni pu imang. Toli pu imang atau ustasyo kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan asan na untuk anata. Pura pi resmikan asan na napa itapa ulo na. Itu yang bagus. Jadi nilodongangi podangi apa dia tu nang kay di ambo nami maka ya nubawan na sana makalalay kataw kasiagal leti asana nasa ya nubawa siya sa bana salah-salah sa dia sana ya sih de istiharakan istiharakan aja sembara talin maka mela ka ako manci jakoy anak ko manci pajabai sa parang italo apa asang napata istiharakan satu-satu angka yan na makadaka angka pak disa nga ngulolongang macerita-rita ka agataw pandrita ron si ba macerita-rita pa itu ako si runto ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan ni acara begitu meresmikan nama-nama anak napitu anak nalingasan na ang kecil dia anak okoro nalingasang natapuangan itapateri tapakara iro nanae tapamakade jolo to laiwi yasan na tolesan na dia na si cocok pero na po dia na si cocok tolaiwi na tolayasan na napa natapuangan dia na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya dia na si cocok yan na to nakadamadari makadaya pala satu ke itu asa mulingi mato ternyata dalam ilmu hikmah ada Guru na Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam gafurlah saya dapat cerita angka tau melo menrek Mekah tuliang kadina de tuligan na dina kun adapi wattu enreka Mekah ina tulia lawam maniha ya na melo joka ina tuliang ka nasabari na de na joka law kada kerja tolo ko guru tami lo baraka bela magi je na de na to menrek na patataw ni tulingka pagilange na de tuli lawange na kutanangnya sana nasa niga semua
Asalapan nawa maka de gurut tagare podangin asai de munre Makkah mu mati ku jatu asa mu pake nasa magi ni gana pe buat asa itu lainnya sana elenya sango ku gurut takaliya sa mu pake maka de gurut mudah-mudahan menre ko nasai ya ku ya buat taunge dena ga harapan menre pak tatutu ni pendaftarannya we magi na rewa lo bolana magi nang kajamaah haji mate sidi nalena yo litolai nala kana sawe guruta di na makadana ro de menre bagian apa kak menre ya lo biasa tuliang kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa ya na tunaka da guruta aja na sembarang yo pui di sangartis mi ya nang kana Michael wah dega maka mana belum dah unutunan ini nama dari Denis setepui iya jadi lah telu sampajang istihara sampaja sunat toba kayak waktu ya makanya aku pura ki masa pajangisa sampaja sunat toba ki tengeran ni dosa-dosa tama pamulai nak moto ki latuk meki matinroy yo kuni nak dampang pong Allah Ta'ala supaya mapacingi matinroy ya ko moto si kuele mapamula siki lembaran baru kemudian sampai jasuna witiri ya witiri aja lalu tasalaiwi apa ya koma witirimu itu teh tahu nama seipong Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya komeki manca jiwali awitiri sebab maka dia nabi tak orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir iya napa ni makna nabi tak jalalu nade ma witiri namo manisirakan iya witiri lalu ki pak ikut pernah sampai jangisa makanya aku tuh ma witiri memang anak parewa lo bola ya mi kokui bolata tajam ko na bolata tapi ay makunro ya kokui boleh na sampai jasuna meni manre meni manonton meni maga maklade kalasan iya saya kira iya no pangolongan iya mamagi-magi na pabarakai pong Allah Ta'ala angka pakutana pita tama cidi ijawa pijolo iro jolo cinampa vitai kesat dingon na oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim caleg? Ada mi pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian. Ada mi pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Maki iya ko angkat tau sidak kaiki. Iya ko pas sidak kamu. Iya ko pas sidak kamu talay. Ko pas sidak ka. Iya mi ko pas sogo aja talay. Bedakan ya. Maka dapat ko cara bedakan Ustaz. Maka gampang. Tatanay biro to mabere. Maka da mulai gaji ya supaya upilih atau mulai bama. Pula ini makro. Ya ko maka de kaji iti nak bereng cale eyano. Mito do. Tapodani makadala niti mo. De to pagagawita taw na pasogi iti chale. Yami kong kanok kumaya na pasogi iti chale aja na to makadagi iti madani-dani mo sa pinge lagi. Anu maraja lagi. Yan anu masalame maje pamulan na. Tapi ako pasidak katalay. Iya tadi, iya ko ya upodame man ko kacale. Maka dade nya kami man ni. Maka daya gagay wasidakangi mamagi-magi na yan nasabari na tak buka papedale polir pong Allah Ta'ala. Ya ko depe utarpilyo kolino ko pe sorimon riwala palan. Manyamang kumakiro chale yo pumi kumakare. Keti kumwale di kamamu to doka. Wah itu jadi masalah. Ento jadi mereka katala ko pasidak kamo. Iya minare ko pasogo aja tale. Tapodame man kada ala nitimu. Kumemo, iyo po kumakapo, ini panasay, maka dia Pak Bereta pasidak kagaji lo kuya atau melo itu do, ya kumakade supaya idukungi, iyo po kumakade tilaw do nga bamoy, ay salasay, tala ni, itanya pasogo iya tu, iya mi kumakade milay suara, aja na, apa manrasa gitu, iyo ang katuto to makalasi makukuha na sa yalamuy, yalabamustas. Aja to na itu do ipak geri cocoknya le nagari ini magalingking
Tega agama kota tak ini nasesa. Jadi makir upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal. Tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na iya mega na pakai guna tahu. Magi wasangero cale, maji na paribadi mulawi. Made maka misalnya maka dalalan na padeceng. Made na kada sumur bor. Magi de na koro. Itu atau ku kampungnya mako pade di kampung tamagi de nasi di dia rocale meli oto pemadam kebakaran. Tasi di desa ke pemadam. Nah iya oto penting, lebih penting ini ambulase. Ya tahu matewe komonri si polos sode panilurang wat di muyule. Iya ku kebakaran, padahal wat di matajo. 10 mimanek monro capui boleh. Magi deh nanya ya kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa. Komeko bantu masyarakat itu. Itu keren. Aja nanti ditaci bantu taci deh. Pada media rumah masyarakat aja kong kacali aja nanti lihat tapi tanah mana wai. Makadang kagak dimualinga cale wakil rakyat ya tuh. Tanya wakil pribadi. Iya. Jadi usapa ya rawat dingin make guna untuk seluruh masyarakat. Iya, makira. Saya kira ya naro pamolongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonrui lalu dalek. Ternyata we nonrui pole dalek. Tania. Okumi tahu na palalo dalek tapong Allah Taala. Iya ko anu masalah lokko ini tetap lega. Iya ko tandrei lasa panapa wa dilega. Malaika naita bolata. Nai sato pakai gawat tu na bawa di na bawangi dale. Na sabak de patajaji na ukuru memang ipo Allah Taala dale. De na mati ta si de tau na rekode na capu dale na. Akapi tu malaika macenne ukilalan na lino saparangi dale. Ya kode na gaga dale tanape malapor. Maka da fulan bin fulan capu ni dale na napakiwa di mate. Puang Allah Taala mapunai dale alena tu malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo. Tapi tania tahu malengi dale tania lalan na letan aku pong Allah Taala ya kung kaaga-aga polo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magai na paturungan idale halala nama baraka pong Allah Taala itu aja kuncinya makanya tapi te kung kaaga-aga pa de itu na yang manana anu polebe padamu itu manu ang katay manu tu ang katalo manu aja na yang mana lalu kori na manu emelo yala tay manu tu namo tu talo makoto ir narangi manui ang kamababo kabanja jamporo. Jadi aja talamanan. Pitte idale ke kamakanja. Itu penting. Dia na capu dale tatamate. Insyaallah. Aja tamaselang. Itu kuncinya. Palai ko cale mimelo pasogi ki pajaini. Dia nagagalalan na. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.